J'espère que vous allez bien. Retrouvez-nous le 28 pour célébrer la mémoire de Idir. شريف حمانة ترحم ربي فلس يا ربي اين يدنا مدروس كاين بيرسونيلمون لا جيت شوكي باسكو parmi les chanteurs préférés nous فلس يا ربي داير خذ مع تصل شونسون يونس عاود تصل شونسون يونس ان شاء الله يغسل نسل الجنة ان شاء الله فلس يا ربي Zulflaouen, donc Nkid Ahmed, je suis producteur, donc la boîte Yedes Production. Nous avons l'honneur de vous présenter Thikil Tagui pour le 28 octobre. Fenina et Youssef Hassas, deux jeunes talentueux. Donc on ne les a pas choisis Kanakagien. Donc ces deux artistes qui ont beaucoup de potentiel et qui vont prendre certainement la relève. Donc surtout que Tassarit Srohoun, donc يروح يدير ثاني يروح هذا عند الشريف ترحم ربي. Donc la relève est vraiment là. Le spectacle c'est le 28, la salle Disley. Les billets sont disponibles en ligne sur le site Disley, sinon dans les points de vente habituels. Dans l'affiche. تنمير ثنون. شتي تزيدي كبرتو يما عزيزة شتي تزيدي كبرتو يما عزيزة ورفع لك